radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Aho mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 i Karongi. Muri Uganda turi kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura i Kisoro. Naho wayishatu akadomo radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutago mbasuhuza muri iki gitondo abangiye kubagezaho amakuru twabateguriye. Ingingo z'ingenzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu muryango wa Lazare Sebitereko, umwe mu ncabwenge zituye mu karere ka Minembwe imisozi miremire, urasaba ko arekurwa. Ijambo twasaba nuko bamufungura ubu nyine bidatinze kuko ntacyo azira, kandi niba hari ikintu azira n'umusivile, niba bakizana ibirego bizana ibirego kugira ngo ibyo birego wenda babikurikirana, ariko nta na kintu na kimwe bakora. Alexis Kirayi ni umwe mu bavandimwe ba Lazare Sebitereko watawe muri yombi n'inzego z'igisirikare cya Kongo umwaka ushize. Mu Rwanda abanyamategeko bunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Ingabire Victoire basohoye itangazo risaba ko ahabwa uburenganzira bwo gukora politiki. Turarigarukaho muri aya makuru. Leta ya Nigeria yatangiye gukomako mu rubyiruko ngo rutigabiza imihanda mu myigaragambyo nk'iyabaye muri Kenya na Uganda. Naho Ukraine yarashe ibigega bya peteroli by'Uburusiya. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Muri Nigeria ubutegetsi bwatangiye guha bamwe mu rubyiruko akazi mu bigo by'igihugu bicukura peteroli, abandi bagahabwa amafaranga abarirwa muri za miliyari z'amanayira akoreshwa muri icyo gihugu. Ni mu rwego rwo kugerageza gukumira imyigaragambyo urubyiruko rwateganyaga gukora muri icyo gihugu cyose rwamagana imiyoborere mibi n'ubuzima buhenze muri Nigeria. Imirimbanyi zo muri iki gihugu zimaze iminsi zishaka kwigana ibikomeje kuba mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, aho imyigaragambyo iyobowe n'urubyiruko yajegeje ubutegetsi muri Kenya igatuma ubwo muri Uganda bufata ibyemezo bikaze. Ikigo cya leta gicukura kigatunganya peteroli muri Nigeria kimaze imyaka 7 kihanangirije abashaka akazi kutazashukwa n'ubutumwa ubwo ari bwo bwose bwamamaza akazi bikitiriwe. Kuri wa gatanu ku nshuro ya mbere mu myaka 10 ishize cyasohoye itangazo ku rubuga mpuzambaga rwa X kivuga ko gifite imyanya y'akazi mu gihugu hose. Umuvugizi w'icyo kigo yavuze ko cyahise cyakira inyandiko zitabarika zisaba akazi zinyuze ku rubuga rwacyo rwa interineti. Minisiteri y'urubyiruko muri Nigeria yongeye gushyiraho ikigega cyo gushyigikira iterambere ry'urubyiruko, ishyiramo miliyari 110 z'amafaranga akoreshwa muri iki gihugu, ayuhangana n'amadolari y'Amerika miliyoni 70. Iki kigega cyari cyatangajwe mu mwaka wa 2020 kigamije gutanga igishoro ku rubyiruko rushaka kwihangira imirimo. Mu kwezi kwa gatanu leta yari yatangaje ko izongera kubyutsa iki kigega cyari kitagikora, ariko ntiyari yatangaje igihe bizakorerwa. Ku wa kabiri abadepite bo muri Nigeria batoye itegeko ryemeza umushahara mfatizo wikubye kabiri w'umukozi uhembwa make kurusha abandi yahabwaga ku kwezi. Abanyanigeria barategura imyigaragambyo iteganijwe mu cyumweru gitaha, aho bazaba bamagana ubuzima buhenze no guta agaciro kw'ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu rigeze kuri 34.2% mu myaka 28 ishize. Abanyamadini, abatwari gakondo n'abandi bavuga ari kijyana muri Nigeria bakomeje kwinginga urubyiruko barubuza kujya mu myigaragambyo iteganijwe kuva tariki ya 1 kwezi gutaha. Baratinya ko imyigaragambyo yaba imeze nk'urubyiruko rukora muri Kenya yarushaho kuzahaza ubukungu bwa Nigeria. Washington, ijwi ry'Amerika. Indege zitagira abapilote zikekwa kuba ari iz'igisirikare cya Ukraine zarashe ibigega bya peteroli mu karere ka Kursk mu Burusiya. Byatangajwe n'umutegetsi wo mu Burusiya kuri iki cyumweru. Kuri murandasi hasohotse amashusho yerekana ibirimi by'umuriro bizamuka mu kirere mu masaha ya mu gitondo. Guverineri w'intara ya Kursk Alexei Smirnov yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ibigega bitatu bya lisansi byafashwe n'inkongi y'umuriro iturutse ku gisasu cyarashwe n'indege zo mu bwoko bwa drone. Yavuze ko abazimya umuriro bashoboye guhita bazimya ikigega cya mbere, bari bagikomeje kugerageza kuzimya ibindi bibiri igihe yandikaga ubwo butumwa. Smirnov yavuze ko abantu 82 n'ibikoresho 32 bizimya umuriro byari byifashishijwe kuzimya iyo nkongi. Yavuze ko icyo gitero kandi cyangije amazu atuwemo muri ako karere. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko yashoboye guhanura 2 muri izo ndege zo mu bwoko bwa drone zari zagabye igitero mu karere ka Kursk gahana imbibe na Ukraine.
Ukraine ifata ibikorwa remezo bya peteroli nk'intego yemewe kugabwaho igitero mu rwego rwa gisirikare, bityo ikaba yaratangiye kugaba ibitero nk'ibi mu Burusiya mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ikoresha indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone zirasa kure ku ntego ziri imbere mu gihugu. Ikinyamakuru Ukrainska Pravda cyandikirwa muri Ukraine ejo cyatangaje ko Ukraine idasiba kugaba ibitero ku nganda ziyungurura peteroli n'ibigo bya gisirikare mu Burusiya. Cyavuze ko imwe mu ndege zayo zo mu bwoko bwa drone iheruka kurasa ku kigo kiyungurura peteroli mu karere ka Ryazan mu Burusiya. Ukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri website radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X mudusange kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Mu biyaga bigari duhereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu muryango wa Lazare Sebitereko, umwe mu ncabwenge zo mu karere ka Minembwe muri Kivu y'Epfo, usaba ko yarekurwa. Umuryango w'uyu mugabo watowe muri yombi umwaka ushize n'inzego z'igisirikare muri Kongo uvuga ko kugeza ubu ntacyo araregwa cyangwa ngo agezwe imbere y'ubutabera. Navuganye n'umuvandimwe we Alexis Kirayi mbanza kumubaza uko yatawe muri yombi. Yafashwe tariki 29 mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Mu by'ukuri nta birego nta n'ikibazo yari afite. Ni umuntu wakorera ahantu hitwa Minembwe, yari recteur wa universite ya Minembwe, ni nawe wayitangije ibikorwa byinshi cyane hariya mu misozi miremire. Hanyuma icyo gihe baramufata, hanyuma baza kumurekura. Bukeye bongera baramufata. Yafashwe na serivisi za gisirikare kandi we ni n'umusivile. Rero nkiyaza kugira n'ikibazo kijyanye n'ibibazo by'abasivile cyangwa ubutasi bwa gisivile anere niyo ari kumufata. Hanyuma bahise bamutwara i Kinshasa asa n'ushimuswe. Nicyo gihe twamuherukiye bamujyana ahantu hitwa ngo ni Demia, ni prison ifunga abantu b'abasoda cyangwa abareberi. Icyo gihe yagize amezi 4 tutazi ahantu ari. Twari tuzi wenda ko yapfuye kuko hariya bica abantu gutyo. Tuza kumenya ko bamukuye muri Demia, ariko nanone bamujyanye Makala muri prison centrale. Muri icyo gihe yari Demia, yabaye ahantu mu cyumba nta gusohoka, ntabwo yabona umucyo, rimwe na rimwe ntabwo baryaga, ndetse aranarwara, banga no kumuha n'imiti. Aho afungiye muri iki gihe se mushobora kumusura no kumubona kugira ngo abe yabanababwira uko ubuzima bwe bwifashe? Ubu turashobora kumusura, ariko nyine biba bigoye. Murazi muri Kongo mutanga ruswa, ariko nyine turashobora kumusura tukamubona, ariko bamwangiye kuja kwivuza kuko n'umuntu wenda wakagombye kuja kwivuza yagize ayo mezi 4 ativuza, ararwara ndetse yatakaje ibiro birenga 30. Urumva ko ari umuntu ugomba kubonana n'umudokiteri bakamupima kugira ngo wenda bamuvure, ariko ntabwo bamwemerera, ntabwo bamuha na liberté provisoire kugira ngo wenda yivuze. Kumubona niho turamubona. Ikindi ntabwo bamuha nyine ibyo birego ngo abimenye, niba bagira ubucamanza kugira ngo bamurege ntabwo ntibabimuha. So rero tukibaza kubera ko afunze kandi ni umusivile kandi na dosiye we ifitwe na gisirikare. Ibyo bintu ntabwo tubyumva mu by'ukuri. None ijambo mubwira ubutegetsi bwa Kongo cyangwa umuryango mpuzamahanga kuri icyo kibazo ni irihe? Ijambo twasaba nuko bamufungura ubu nyine bidatinze kuko ntacyo azira, kandi niba hari ikintu azira ni umusivile. Niba bakizana ibirego babizana ibirego kugira ngo ibyo birego wenda babikurikirana, ariko nta na kintu na kimwe bakora. Dushaka ko bamufungura kuko n'inzirakarengane kimwe n'abandi bose bagenda bafungwa kubera ubwoko bwabo gusa, ariko nta kintu na kimwe afungiye. Twebwe ibyo dushaka nuko bamurekura agasanga umuryango wiwe. Ikintu nge nakongeraho nuko hari abantu benshi bameze nka Lazaro bafunze bazira akarengane, kandi abenshi bamaze gupfira muri prison kubera ubwoko bwabo. Rero ibyo turasaba ko leta yafungura abo bantu, yafungura na Lazaro, ndetse kugira niba bashaka ubumwe bw'igihugu cya Kongo, twese tugomba kuba mu gihugu cyacu twumva ko tumeze kimwe nk'abandi banyagihugu, nta discrimination yari kubera ubwoko. Bwana Alexis Kirayi, reka ngushimire umwanya uhaye radiyo ijwi rya Amerika.
murakoze cyane bwana munyamakuru. Maze kumva ibivugwa n'umuryango wa Lazare Sebitereko, nahamagaye Didier Kabi, umuvugizi w'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Epfo, kugira ngo mubaze icyo avuga ku bishinzwe ubutegetsi. Yambwiye ko ari mu nama ariko yemera ko tuza kuvugana irangiye, ariko nyuma yaho namuhamagaye kuri telefone sinashobora kumubona. Abanyamategeko bunganira umunyapolitike Victoire Ingabire utavuga rumwe n'ubutegetsi baheruka gusohora itangazo rinenga amagambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aheruka kumuvugaho. Muri iri tangazo barasaba Perezida Kagame guha Ingabire uburenganzira bwo gukora politike, guca intege no kwamagana ibishobora kumuhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ye muri rubanda no kumurindira umutekano. Ku murongo wa telefoni Kigali navuganye na Madamu Victoire Ingabire mbanza kumubaza niba ari we wasabye abunganizi be kwandika ririya tangazo. Nibyo bibwirije barakora kuko banyunganira mu mategeko, ariko bahangayikishijwe n'umutekano wanjye kuko kuba nabasaba ngo bambere bunganiza amategeko bakurikirana akantu kose kambayeho, akantu kose kavuzweho. Uzi ko dufite urubanza muri rukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba, ubwo rero utuntu twose bagenda bakusanya kuko barimo barashaka ibimenyetso byose tuzakoresha mu gihe cy'urubanza. Ubwo rero niyo mpamvu babonye izo nyandiko birabahangayikisha, banambaza niba bafite ubwoba. Hari ibintu birimo bivugwa mu gihe cya kampanye, abantu bavuga ibyo bashatse ko amatora bizarangira, ariko nyuma y'amatora habaye abantu benshi bakomeza kugenda bavuga amagambo mabi, bagira impungenge bagati ibi bintu tugomba kubyamagana. Ubuyobozi bw'igihugu tukabasaba ko bwakurindira umutekano. Nabashimiye rero, kimwe no ko nashimiye abandi banyarwanda bose hirya no hino bakomeje kunyereka ko turi kumwe muri ibi bihe bisa nkaho ndimo gukorerwa itotezwa. Kwandika ruriya rwandiko babishingiye kuki, n'iyihe mbarutso yabyo? Ntekereza ko hari ikintu bagarutseho kigaragaza ko nyuma y'uko perezida avuze ariya magambo hari abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane ko bimwe bivuze ari kumwe n'abo bantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, bibwiye ngo abahaye uburenganzira bwo kunyadukira no kunsebya no kunkuka kugeza aho bavuga bati uriya muntu ahubwo uwamurasa. Ntekereza rero ko aho niho harimo ikibazo, nicyo cyane abateye impungenge bakavuga bati yaravuze n'ibyo ariko amaze kuvuga hari abandi bibwiye ko ari uburenganzira abahaye. Icyo rero ni nacyo ntekereza bakabanje nacyo bavuzeho, abantu bagomba kumva perezida wa repubulika afite ibyo yavuze, ariko abandi nabo bagomba kumenya ko hari amategeko. Gusebanya ubwabyo ni mu mategeko mu Rwanda ni icyaha, gukangisha umuntu, kumwica cyangwa gushyiramo ibindi bikangisho ni ibyaha bihanwa n'amategeko hano muri uru Rwanda rwacu. Nuko ntekereza ko abantu barimo babikora bibwira ngo bahawe inzira n'uburenganzira bwo kunduka no kunkurwa mu byondo, bitegura ko bashobora guhura n'ikibazo cy'amategeko. Ni urwandiko rurimo amagambo mu by'ukuri adasaba, asa nkaho ategeka. Kuba ari amagambo ameze gutyo, murabona mufite icyizere cy'iko ibyo basaba bashobora kubibona? Nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyepolitike ziratandukanye. Bo barakora ku itegeko, bashingiye itegeko, baravugisha itegeko, kandi itegeko rivuga amagambo nyine ategeka, ntabwo rivuga amagambo asaba. Ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine, ndi umunyapolitike ndetse iyo mvugo nakoresha. Icyo nizera icyo basaba, baravuga bati twizere ko umutekano wa Ingabire uzagira, kandi ntabwo umutekano w'abanyarwanda bose, abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite n'umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora. Nanjye ndi muri b'abanyarwanda, nuko nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi banyarwanda, ari nako bugomba no kurinda umutekano wanjye. Niyo mpamvu ngenda numva ntahangayitse rwose. Uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki. Kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba? Nta ubwoba mfite, nta n'impamvu mbona yo kugira ubwoba. Ndi mu gihugu cyanjye, ndi mu gihugu, ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro, ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nzi no gusaba ari abayobozi ari n'abanyarwanda bayoborwa muri rusange, twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu, bihuza abanyarwanda, bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye. Ni icyo nifuza, ni nacyo nsaba, ni nacyo mparanira. Ingingo ya 15 y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma, barasaba ibintu bitatu: uburenganzira ku bikorwa bya politike, guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda, no kwizeza umutekano. N'icyo ubura cyane muri ibi?
icyo mbona cyane ni uburenganzira bwo gukora politike. Ntekereza ko batabisaba Perezida Kagame nk'umuntu ku giti cye, ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira ku munyarwanda wese ushaka gukora politike yayikora nta kintu kimubangamiye. Naho ntekereza ko batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga. Icya kabiri ni nawe muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano, kandi izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano w'Abanyarwanda. Ntekereza ko ariyo mpamvu bamusabye, batamusaba ku giti cye, bamusaba nk'uhagarariye nyine izo nzego z'umutekano. Kuri njye rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga. Madame Victoire Ingabire, Presidente w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Yego, murakoze namwe. Dukomereze mu Rwanda mu nkambi ya Mugombwa, aho Abanyarwanda n'impunzi z'Abanyekongo bahuriye muri koperative Icyerekezo Misizi yabafashije kubona uruganda rutunganya umusaruro wabo. Eric Bagiruwubusa yarabasuye. Iki niyo mbega navuga ngo ni stockage, nico kigega cakira ibigori, camara kubyakira ubwo tukayakiriza hariya babonye, tukagira tugutya cyangwa se utya, ibigori bikanyuramo ndani bikazamuka rekanyatse niyo yitwa Deston. Ijwi ry'Amerika yinjiye mu nyubako y'uruganda rusya ifu y'ibigori. Uru ruganda ruherereye mu murenge wa Mugombwa, Igisagara, mu majyepfo y'u Rwanda. Ni uruganda rwa koperative Icyerekezo Misizi ruhuza impunzi z'Abanyekongo zo mu nkambi ya Mugombwa n'Abanyarwanda. Kuvuga ngo directement ibigori babituruka hano, byamara kwinjira iyi nayo ikabizamura. Iyo bizamuye rero iragenda bigaca muri ariya matiyo hariya bigahunguka muri ya ndani. Bwana Faustin Ruhumuriza w'imyaka 52 ni impunzi y'Umunyekongo icyarimwe n'umunyamuryango w'iyi koperative. Avuga ko nk'impunzi uru ruganda rubafatiye runini. Uruganda icyo rudufashije n'abakuru dufashe mu buryo bwiza. Niba handi hari nka kawunga izanwa n'umushoramari yitwa Ihame bagurisha 17, ariko twe tugurisha 15. Niba tugurisha 15 urumva ko kameme harimo avantage ku muntu. Ubwo nuko aho tugitangira twavuga ko agomba kubamwo na restaurant ya buri munyamuryango, kugira ngo azaje agira icyo inyungu izaboneka, tuje tugenda umwaka nushira tugende tugabana kuri ya nyungu k'abanyamuryango. Bwana Izayi Ngabo y'Isonga ni umunyarwanda wo muri Mugombwa icyarimwe n'umunyamuryango w'iyi koperative, ashinzwe imicungire y'uru ruganda. Nawe asanga hari kinini bimufasha mu gace bigoye kubona akazi. Icyo nakwita nk'inyungu nuko ibigori byacu bibona isoko, cyo ni icya mbere, kandi bikagira n'agaciro. Ubundi noneho nge ndimo nk'umukozi, nubwo gitangira ariko bashobora kuba mfite umushahara ubasha kumfasha kugira icyo nifasha nanjye mu rugo wanjye. Uretse kuba uru ruganda rufasha impunzi n'Abanyarwanda mu bikorwa by'iterambere, rwanazamuye abanyamuryango ku ngingo y'imibanire, nyamara bari bafite imico itandukanye. Turabibwirwa na Bwana Ruhumuriza. Nkunze no kubivuga inshuro nyinshi ngo ni hake ku isi wabibona aho ubona impunzi ihunga yagera mu gihugu runaka bakayakira, bamara kuyakira bagashishiraho no kwishishikariza kwigira. Ni hake wabibona mu gihe ahandi abantu babiruka bagira bate ibintu nk'ibyo. No kuri twabibonye neza cyane uko tubanye nabo neza, turatumirana, turazindukirana. Rimwe na rimwe bamwe twamaze kuja tuva mu nkambi tukaja gutura hanze, uretse kwitwa iryo zina, ariko dusanze hariya ntabwo bamenya ko turi impunzi. Nta tandukaniro hagati yacu n'abene gihugu, usanga turi bamwe. Uruganda rusya ifu y'ibigori bikomoka mu gishanga izi impunzi n'Abanyarwanda bahuriyeho mu bikorwa by'ubuhinzi, ibindi bakabigura mu masoko. Ruhumuriza na Ngabo y'Isonga bakavuga ko batandukanye mu buryo bufatika n'abandi baturage bataba muri iyi koperative. Kuko ugeze nko mu wanjye ugasanga stockage y'ibigori irimo, umva rwose nta kibazo kiba gihari. Abana banywa igikoma, umuntu yaba yabonye ahagurisha intuza bakabona urubodaboda. Hari itandukaniro ry'uhinga n'udahinga. Ni nayo mpamvu turi kuvuga ngo habaye ubuvugizi n'abari abandi nabo bahabwa iki imirima bagahinga. Ese niba bavuze ngo habemo kwigira, tuzigira turi abantu 300 gusa. Niba umuhinzi wa hano azahinga akagurisha hafi, niba umuhinzi wa hano azabona kawunga hafi, urumva dutandukanye n'uri kure ya Gisagara. Ibigori bya Gisagara, ibigori bya Mugombwa, ibigori bya Misizi bizagurishirizwa ku ruganda kuri Misizi, hanyuma n'ibinatunganywa byongerewe agaciro bimugeraho biri hafi. Urumva biratandukanye rwose. Hanze yo kuba uruganda rwa koperative Icyerekezo Misizi rwarabaye urufunguzo ku iterambere ry'abanyamuryango, rwatanze n'akazi kuri ba ntaho nikora.
Bwana Rudacogora Gasarabe w'imyaka 43 ni impunzi y'umunyekongo, akora akazi ko kurarira uruganda. Ko ndi impunzi none bakaba barampujije n'abaturage, nkayisanga nanjye ndi mu buzima nk'ubw'abandi, kandi nkaba ndi mu muryango wa koperative Cyerekezo. Ampaye akazi numva mbese binyuze ku mutima wanjye. Nk'ubu nshunga runo ruganda kwa kawunga, igihe byo kurya byancikanye kubera mba nkora, biramfasha cyane. Ntabwo umwana wanjye yakwicwa n'inzara kubera mba ndi gukora. Uruganda rw'izi impunzi n'abanyarwanda barubonye ku nkunga y'abafatanyabikorwa ba leta y'u Rwanda, barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM n'abandi. Leta y'u Rwanda igasobanura ko ibi byose bigamije gushishikariza impunzi gahunda yo kwigira, bakagabanya gukomeza guhanga amaso inkunga z'amahanga. General Albert Murasira ni minisitiri wita ku bikorwa by'ubutabazi bwihuse. Impunzi ni uko ko nabo baturanye birabafasha. Izo projet harimo kubaka amasoko, kubaka amavuriro, kubaka amashuri, gufasha bamwe mu bucuruzi n'ibintu byinshi bikorwa remezo bibafasha mu buzima butandukanye. Ariko cyane cyane icyo dushima cyane n'abafatanyabikorwa bafasha impunzi kwigira. Ibyo byose ni gahunda zifasha impunzi kwigira kugira ngo badahora batega amaboko. Kuva baterankunga bagabanya ubufasha bageneraga impunzi ku mpunzi zifashwe ibiribwa, ubu habwa amafaranga menshi, abona 8,500 naho wa make akabona 4,250 ku kwezi. Koperative Icyerekezo Misizi yatangiye mu 2018 ihuriweho n'impunzi z'abanyekongo 300 ndetse n'abanyarwanda bagera ku 1,120. Uru ruganda rubahuza rufite ubushobozi bwo gusya toni z'ibigori by'ibure ebyiri ku munsi. Bagira ubusajwi rya Amerika ku Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino. Amakipe ya APR FC na Rayon Sport agiye kwitabira imikino ya Simba Day mu munsi w'igikundiro. Jean Claude Munyandinda. Kuwa gatandatu tariki ya 3 y'ukwezi kwa munani, APR FC izacakirana na Simba Sports Club muri Tanzania mu mukino uzabera Dar es Salaam. Uyu mukino ugamije gufasha ikipe ya Simba Sports Club kwerekana abakinnyi bayo bashya mu muhango ngarukamwaka witwa Simba Day. Ku ruhande rw'ikipe ya APR FC ni umwanya mwiza wo gutyaza abakinnyi bayo mbere yo gutangira urugamba rwo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere wayo. Mu gihe Simba Sports Club na APR FC zizaba zirimo kumvana imitsi kuri stade yitiriwe Benjamin Mkapa i Dar es Salaam, kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo naho bizaba ari bicika. Ikipe ya Rayon Sport izaba irimo gukina na Azam FC muri Tanzania muri gahunda ya Rayon Sport Day bakunze kwita umunsi w'igikundiro. Rayon Sport kuri uyu munsi mukuru wayo izaboneraho kwereka abafana bayo abakinnyi bashya iherutse gusinyisha barimo Adama Bagayoko, Richard Ndayishimiye, Omar Nying, Ombolenga Fitina na Haruna Niyonzima. Uyu Haruna Niyonzima wari umaze umwaka n'igice mu ikipe ya Al Tawoun yo muri Libya afitiye ubutumwa abantu bashobora kuba bashidikanya ku bushobozi bwe batekereza ko yaba yaramaze gusaza. Yewe icyo nabwira abantu, icyiza cy'umupira, umupira ntabwo bawukinira mu cyumba, umupira bawukinira ahantu hagaragara. So abantu kuvuga ko nshaje nta nubwo mzanga ko nta nubwo n'abasaje ubusa. Ngewe Haruna ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi kuri football. Uriya football bivugira mu kibuga, ariko ibyo bavuga byose ngenda bikunda kubera ko bintera imbaraga. Bintera imbaraga zo kubapuruva, bintera imbaraga zo gukora, bintera imbaraga z'ibintu byinshi cyane. So ntabwo mbyitaho cyane, nta nubwo nabanga. Buri wese buriya reba, buri wese Imana yamuhaye ijisho rye mu buryo butandukanye, ariko icyo navuga nuko Rayon Sport abayobozi gufata decision yo kunsinyisha kunzana muri equipe suko ari injiji. Gusaza kwanjye maze iyo myaka mbyumva, ahubwo ketse niba narakecu maze imyaka myinshi cyane numva ko nshaje ariko nkikora akazi. Tunyarukiye mu mukino wa basketball, ikipe y'igihugu y'abagore irimo kwitegura imikino y'amajonjora y'ibanze mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzerekeza mu gikombe cy'isi mu mwaka wa 2026 kizakinirwa mu mujyi wa Berlin mu Budage. Nyuma y'imyitozo y'ibyumweru bibiri, umutoza
w'iyi kipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze gutangaza urutonde rw'agateganyo rw'abakinnyi 13 bazifashishwa muri iyi mikino izabera muri BK Arena i Remera kuva ku itariki ya 19 kugeza ku ya 25 mu kwezi gutaha kwa munani. Kuri uru rutonde turasangaho Bella Murekatete usanzwe akinira ikipe ya Washington State ku gaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bella Murekatete yamaze kugera mu Rwanda akaba ari kumwe na bagenzi be mu mwiherero. Abandi bakinnyi bari kuri uru rutonde rw'agateganyo rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya basketball mu bagore ni Asuma Uwizeye, Celine Deroy, Chantal Kiyobe, Charlotte Umugwaneza, Destiny Filoxi, Hope Butera, Joyeuse Sifa, Nicole Urwibutso, Odile Tetero, Sabine Mugeni, Rosine Mico Myiza na Sandra Kantore. Dusoreze mu mukino wo koga aho ejo ku cyumweru kuri Hotel La Paris i Nyamata mu karere ka Bugesera habereye amarushanwa yo koga yahuje amakipe yose mu Rwanda. Ayo marushanwa yo mu mpeshyi yateguwe mu rwego rw'igihugu National Summer Swimming Competition yari agamije kuvumbura impano nshya mu mukino wo koga. Abakinnyi 3 ba mbere muri buri cyiciro bagenewe ibihembo. Amakipe yose yaserutse kandi yagenewe inkunga y'ibikoresho bizajya bifasha abakinnyi kurushaho kuzamura urwego. Pamela Girimbabazi, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu Rwanda, ashimangira ko igihe cy'impeshyi ari umwanya mwiza uberanye n'amarushanwa yo koga kuko aribwo abanyeshuri baba bari mu biruhuko kandi aribo basanzwe bagira uruhare rukomeye muri uyu mukino. Jean Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naho tuyasoreje. Ndabashimiye mwese, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.